kwandika indirimbo, ndetse ngo yakundaga kumva indirimbo za Afrique cyane. Ubwo indirimbo agatonda yasohokaga ibintu byinshi cyane byahindutse kuri we. Keboy yakuze afite inzozi z'uko azaba umuhanzi mpuzamahanga isi yose ikamumenya, maze nibwo yavuye mu karere ka Kamonyi aza i Kigali kubana na mama we. Uno mwana w'imyaka 18 ejo bundi yakoze indirimbo ayita Inkuru Yanjye. Iyi ndirimbo ni imwe mu ndirimbo zigezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Indirimbo iri gucurangwa kumvwa n'urubyiruko ndetse n'abandi benshi. Ese ibaze bino bintu, Keboy iwabo bavuka ari abana batatu. Umwe yagiye mu gisirikare, undi we n'umushoramari, naho Keboy we yavuze ko agomba gukomeza umuziki agakomerezaho sogokuru wiwe atarangije. Uzehe we yakoze indirimbo Abagore Baragwira. Uyu mwiyakira Loyizi ni umwe mu bantu bari bagezweho mu itsinda ryari rigezweho ryitwaga irya Mukuru. Maze Keboy nibwo yavuze ko agomba gukomeza ibyo sogokuru wiwe yatarangije. Aka kanya uno musore imbuga ziwe zose bamwita I am Keboy gatatu. Uno musore afite indirimbo yiwe nshyashya yitse Inkuru Yanjye. Indirimbo nziza iri mu butumwa ndetse na buri kimwe. Yewe niba ushaka kumukurikirana ku mbuga ze jya kuri Instagram, TikTok n'izindi mbuga zose. Ese Keboy ni muntu ki? Avuga he? Ni mwene nde? Wowe ni bwa mbere ugera kuri ino YouTube channel kuri Rwa Plus, kanda subscribe, share, like na comment.